Kanchipur Catholic School gi akoibada lairiba lambi sing asi lengakna sembidabadagi Catholic School Students Transporter Welfare Union CSSTWU Kanchipur na semjinkhre ngasi lambi semjin khibaduga mari leinana CSSTWU gi secretary Yengkhom Romina IS News ta phongtorakpada School gi mahairoi singna chatok chasin tawriba lambi asigi fibam yamna fataba maramna toine accident thokpa amadi school van sing chatpada khudong chadaba kaya mayoknari hiram asigi matangda local MLA amadi mari leinaba singda Catholic school asigi akoibada lairiba lambi sing asi semjen binaba hanjen hanjen hairabasu sembi raktabadagi union asina sel khaijin aduna lambi asi ngasi dagi semba haubani Mairoi singi yeng laga lengak na thu badat lambi asi semjin biu haiba wafam thamlakli Pagi lagi berlambi sing se ahoba yam la lima baram angang sing bhena tong matam da khudong thingai oibidagi akhoi sigi ahoba sing se khoi mention jabane ba ko aduna sarkar na se ke yengsham biraga uktang lejari ba khoi pol hol mayam sing se angang ko thok phusin tawode yamna khudong thingai oibidagi akhoi union Catholic school union na akhoi lambi ase semja jabane akhoi na angang mayam gi yengaga akhoi khudong thidana ba sarkar na uktang pung yengsham bina ba haijari Thobal District Wangjing Tentha Kendra gi manung chanalaiba Tentha haibungda tha asigi chaichat ani gi nungthilda khanghaudana haurakpa maina chaklakpadagi yum tumna chakraba moirangthem sana chahi nifu gi loinabi moirangthem ongbi nganbi ani gi mafamda ngasi ayuk punna hingminasi group PSG Wangjing na lupali sing tara mateng pangduna imung asigi awabada saruk yakre PSG gi President Paunam Santikumar na luchingduna chatkiba ngasigi tengbang khongchat aduda group asigi media advisor Rakesh Naurem Secretary S Jayadeva Treasurer TS Brajesor Information and Publicity Secretary Chauba Haikham Amadi Naurem Romila MD Sahid and Inaucha T Sibon na chingba maru oiba member kayana saruk yaki Miyam bumit na kong singan bagi pandam da Pan India campaign gi saruk ama oina Manipur State Legal Services Authority ki sentang makhada District Legal Services Authority Tamenglong na sintuna nongmagi oiba legal awareness pangthokre Government Schemes and Protection and Enforcement of Tribal Rights Scheme 2015 haidbe hiramasigi matangda None District ki Dolang Community Hall da pangthokibani Thoromadu da District Legal Services Authority Tamenglong gi CJM Amadi Secretary Dr. Laisram Rina Devi Dolang Village Authority ki Chairman Aleng Thoitak na athoiba mitunglen oina sarukyaki Advocate Retainer Lawyer Imphal West RK Imoba Singh Amadi Advocate B Supriya Devi na topic asigi matangda miyam ki interaction program ama pangthoki Village Authority ki luchingba Singh Church ki luchingba Singh Nupi Amadi Naha Singh na awareness pibagi thoromadu da sarukyaki President Draupadi Murmu gi ngasi Sikkim gi numinini gi aroiba numita maming leiraba Char Dham Temple da chatuna nupi entrepreneur sing amadi self help group singa wari sanaduna loisinkhre ngarang President na gengtok ta pangthokpa thorom da saruk yaduna online gi khuthangda haksel mahimasing lambi amadi tourism sector gi project kaya haudoki Thoromaduda Sikkim gi Governor Ganga Prasad amadi Chief Minister PS Tamang Susaruk yaki project sing asina Sikkim gi chawka tawrangda khumang chawsalhalagani haibagi thajaba pikhi Asian Squash Team Championship ta India ki oina squash masana da ahan basana gi medal lawduna puwari semkhre South Korea gi Cheongju da chathakiba championship asida India gi nupa gi team oiriba Saurav Gosal amadi Ramit Tandon na straight sets ki final da kwet pu panjal ani shiroda maithiba pikhi English ani ga supna taramari da mai pakraba matung da hantaki asina khwaidagi chawna mai pakpa oiri Asian Team Squash Championship ta Indian men's team na lupa gi medal ahum amadi senjeng gi medal taret phangba ngamkhi Women's Asian Team Championship title na marirak subu oina Malaysia na lawkhre Indian Women's Team na Malaysia ki makuta panjal ama ani da maithi hoduna senjengi medal fangokhibani Basai Lairak Bengun Maningda Miyam gi oiba mifam mangarang pangthoktuna Iroi Salam dagi lautak pa takhiba yaba ising lambi ama matam chappugi oina karamna laihangadagi haibagi matangda ngarang nungthil khanna nainaduna warep kaya laukhre
नोंजू था लाप खुदिंगी इसिंग लंबी लैतबन मरम ओइरगा बेंगुनगी मफम अयाम्बा खुसेमगी इसिंग इचाव थोक्तुना अवाब कया मायोगनरिबासी कोकननबा इरोई सलामदगी तौया कोम फाउदुना लौताक पात ताखिगदबा इसिंग लंबी अमा लैहनबा हाइना अमत ओइना वारेप लौखी मसीगी मथक्ता अहल लमनसिंगना थमलंबा पाक चाउबा अदुमक थमननबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट याउना लाकिबा नवेंबर 12 अमदी 13 दा डिमार्केशन तौबा हाइनासु वारेप नखी हौखिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा नौना मियोय लिसिंग अमा सुपना मरफू कोविड पॉजिटिव ओइरे लैखितबा मीगी मसिंगना मंगानी फगलकपगी चांगचादा मरफू 19.9 ओइरी अपुनब कन्फर्म केसना कोटी मरी लाख 93,50,58 चामरी 93 यौख्रे एक्टिव केसना 15,500 लैना असना मरम ओइरगा लैखितबा मीगी मसिंगना लाख 5,50,13 चामरी 43 लैना असतगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकिबा मीगी मसिंगना कोटी मरी लाख 94,19,494 लैना असतगी गाक्थोकनबा वैक्सीन कापथोकिबा अपुनबा मीगी मसिंगना कोटी 2,19,13,94,93 सुपना 12 हेनख्रे मालेम गोइनो कोविड लाइचना ख्वाइदगी सोखलबा लेबाक सिंगी मनुंगदा यूएसए ना अहानबा इंडिया ना अनिशुबदा अमदि फ्रांस ना अहमशुबदा लैरी अवांग नोंपोक स्टेट की ओइना असम ना अहानबा मिजोराम ना अनिशुबा अमदि मणिपुर ना अहमशुबदा लैरी फॉरेस्ट डिवीजन की डीएफओ टीएस लोकेंद्रो की मित्यंग मखादा कक्चिंग रेंज की मनुंग चनबा तोंगान तोंगान पात सिंगदा पलेल फॉरेस्ट बिट ऑफिस की बिट ऑफिसर एमडी सलाउद्दीन ना लुचिंगदुना कक्चिंग रेंज की स्टाफ सिंगल लोइनना ngasi नोंगालमदाइदगी हौना ड्राइव चथखरे ड्राइव अदुदा लौसी पात की अकोइबदा उचेक फाननबा थाकलंबा लांग कया मरुम फागतखरे हाइरी ड्राइव अदुगा मरी लेनना पलेनगी बिट ऑफिसर एमडी सलाउद्दीन ना हाइकिबदा हौजिक निंगथमथा चंगलकपगा लोइनना अखोइगी तोंगान तोंगान पात सिंगदा लमलकी उचेक सिंग चाकताबा लाकपा मतम हौरे अरापा मफमदगी चाकताबा लाकलिबा लमलकी उचेक सिंग असिबु कन्ननबगी अमदी लांग थाकपा सिंगी मखुत्ता ताखितनबगी पांदमदा ngasiदगी अनिरक सुबा ओइना ड्राइव असि चथबा हौबनी हाइरी माकना मखाताना हाइ ngasi अयु अंगनबा पुंग अनिदगी हौदुना चथखिबा ड्राइव अदुदा लौसी पात की अकोइबदा उचेक फाननबा लांग मंगा थाकतुना लैरंबदगी फागतपा ngamki अमदी अहिंगबा चेकलाउबी अमसु लांगदा थुरंबदगी लौखटलबा मतुंगदा साफगदबा मफम येंगदुना थादोखरे हाइरी